Ikaze kuri wowe uba wahisemo kubana natwe, reka nongere kugwikaza ndetse nakwifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse no gukomeza kugira ibihe byiza kuri buri muntu wese uba wahisemo kubana natwe muri gahunda ndetse n'ibiganiro mu makuru tuba twagiye tugutegurira kuri channel yacu ya M24 TV aho muherereye hose. Reka nongere kubaha ikaze ndetse nanabifuriza gukomeza kugira igicamunsi cyiza. Abari rero kudukurikira ari mu masaha y'igitondo, namwe mukomeze kugira igitondo cyiza. Bari mu kazi kagiye gatandukanye, mukomeze kunogerwa na gahunda zanyu ndetse n'imirimo yanyu ikomeze kugenda neza muri gahunda zigiye zitandukanye. Hanyuma rero mu karere k'ibiyaga bigari tubahaye yambo ku mugabane wa Afrika ndetse no hakurya y'umugabane wa Afrika, mwese turabahaye ikaze aho muherereye hose mu bihugu bigiye bitandukanye. Mbere ko dutangira n'inkuru ku buryo burambuye, kamwibutse ko ushobora kuba wabana natwe mu buryo rero bugezweho 5 kuri 5 ugakurikirana inkuru zacu nta kabuza mu buryo bwihuse. Jya munsi iyo video yawe kuri subscribe ndetse unanyeganyeza akazogera mugira ngo rero ujye ubu wa mbere mu kuba wabona inkuru zacu mu gihe tuba tumaze kuzitereka kuri channel. Tujye kurebera hamwe ngibijyanye na Sekikubo Fred Barafinda. Uyu mugabo rero ngashobora gukurikiranwa na RIB icyaha rero cyo kwiyitirira icyo atari cyo. Umugabo rero wamenyekanye mu matora ya perezida wa Repubulika y'u Rwanda mu mwaka wa 2017 akaba yitwa Sekikubo Barafinda Fred. Amaze iminsi rero agirana ibiganiro n'itangazamakuru ryo mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Gashobora rero gukurikiranwa n'ubugenzacyaha ku byaha rero byo kwiyitirira icyo atari cyo, gukoresha amagambo y'impuha ashobora guteza imvururu ndetse rero no kwigomeka ku butegetsi nk'uko bigaragara. Kwihamagara rero nomero ya 3 yahawe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzacyaha RIB yo kuwa 5 Gashyantare 2020. Ngiri hamagara rikaba rimusaba kwitaba ku itariki ya 10 Gashyantare 2020 ku cyicaro gikuru cy'iki kigo rero giherereye hano Kimihurura, aho RIB ikorera nk'uko urimo uragenda ubibona muri iyo fotokopi cyangwa se muri iyo kopi dufitiye natwe ibaruwa cyangwa se ibaruwa y'iyo kopi. Tukaba rero turimo turagenda tuyikugaragariza ku mashusho. Iyi RIB ikaba yarahamagaje Barafinda mu ibaruwa bamwarikiye ku itariki ya 5 bamusaba kwitaba ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 2 ku cyicaro gikuru cya RIB hano ku Kimihurura. Muri inyandiko rero yihamagara ku nyandiko yayo yo mugereka, bwana Barafinda rero yanditse ko ayibonye, yandikira ubwe amagambo agira ati Barafinda Sekikubo Fred. Hanyuma rero ati hasi yandikaho ijambo rigira riti Aratudi perezida umukandida rero ku mwanya w'umukuru w'igihugu wa Repubulika y'u Rwanda 2017. Duherereye rero cyangwa se duhereye kuri iyi nyandiko yandikiye ubwe, arerekana ko rero yabaye kandida perezida mu matora aherutse yo mu mwaka w'ibihumbi 2017 nk'uko abanyarwanda babizi. Kandidatire ya Sekikubo Fred Barafinda rero ntiyigeze yemerwa kugeza rero abakandida bari bahanganye na perezida wa Repubulika Paul Kagame. Akaba rero wari umukandida wa FPR Inkotanyi, hakaba ndetse hari harimo na Honorable Dr Frank Habineza na Bwana Mpayimana Philippe. Ni nabo rero bemerewe gukoresha inyito ya kandida perezida. Ikindi kandi rero kuba yiyita perezida w'ishyaka ritemewe mu Rwanda, akaba ari ishyaka ryitwa ngo Aratuda nk'uko rero biteganywa n'amategeko. Nuko rero ngo ishyaka ryose rikorera ku butaka bw'u Rwanda ryiyandikisha rero mu kigo gishinzwe imiyoborere myiza RGB. Iri shyaka rero ngo rikaba ritazwi, bityo rero kwitirira ishyaka ritazwi nabyo bikaba ari ikindi icyaha. Barafinda kandi mu mbwirwaruhame amaze iminsi akoresha mu maradiyo ndetse n'ibindi bitangazamakuru, akaba rero atarahwemye gutuka leta y'u Rwanda. Avuga ko rero ngo leta y'u Rwanda iri gusenyera abaturage mu gihe leta yo iri mu mugambi wo kwimura abaturage ibavana mu manegeka kugira ngo rero badatwarwa n'imyuzure. Hanyuma rero gukwirakwiza ibihuha bigamije kwangisha abaturage leta iriho, avuga ko rero yabujijwe amahirwe yo kuyamamaza mu gihe rero yashakaga imikono y'abamusenyera rero, akaba ngo yarashimuswe n'abantu bamutwara mu isanduku y'abapfuye no kwitwa rero umugore we First Lady, ngo umugore wa perezida wa Repubulika y'u Rwanda kandi ngo umugore umukuru w'igihugu azwi. Ngira ngo rero ni byinshi bitandukanye mu bikomeza kugenda bikurikiranwaho ku bijyanye n'uyu mugabo Barafinda. Akaba rero yita umugore we First Lady kandi umugore wa perezida wa Repubulika y'u Rwanda yazwi. Umugore w'umukuru w'igihugu arazwi, ntabwo umugore wa Barafinda ari First Lady nk'uko Barafinda ajya
akomeza abivuga. Nubwo rero bimeze bityo, ariko bwana Barafinda mu kiganiro yagiranye na Royal TV yivugiye rero ko yavuze uko yigeze amara iminsi myinshi ari mu bitaro by'abarwayi bo mu mutwe b'Indera. So avuga ko atijyanyeyo ahubwo yisanzeyo, gusa rero nta wamenya niba abarwayi bo mu mutwe basanzwe rero cyangwa se basanzwe bijyana muri ibyo bitaro. Mu gitabo cy'amategeko ahana y'u Rwanda Code Penal, bwana Barafinda ashobora gukurikiranwa inkurikirane z'ibyaha mu ngingo yacu y'194 ivuga ko gukwiza amakuru atariyo cyangwa icengeza amatwara rigamije kwangisha Leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga bihanishwa igifungo cy'imyaka 7, ariko rero kitarenze imyaka 10 mu gihe cy'amahoro, naho rero mu gihe cy'intambara iki gifungo kikaba kigera ku myaka, cyangwa se bakaba bashobora no kuguha igifungo cya burundu. Ushobora guhanwa burundu nyamara warakoze ibintu ukeka ko ari imikino, ukaba wahanishwa igifungo cya burundu mu gusebya cyangwa se mu gusebya Leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga. Nyuma rero ingingo ya 204 ivuga ko guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, iyo rero abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 10 ariko kitarenze imyaka 15. Ingingo ya 205 ivuga ko kurwanya ububasha bw'amategeko, iyo uhamijwe n'urukiko ahanishwa rero igihano cy'igifungo cy'imyaka igera kuri 5 ariko kitarenze imyaka 7. Mu gihe rero ingingo ya 281 ihana umutwe cyangwa se ihana umuntu wese wiyitirira icyo adashinzwe, mu gihe rero yahamijwe n'iki cyaha n'urukiko ahanishwa igifungo kitarenze amezi agera kuri 6. No kuvuga ko rero izo ngingo zose maze kukubwira, yaba ingingo ya 204, 205 na 281. No kuvuga ko rero ingingo ya 204 ku bijyanye rero no guteza imvuru ndetse n'imidugararo, iyo bihamijwe n'urukiko igifungo cy'imyaka 10 ariko kitarenze 15. Nyumvira iyo myaka yose mu ngingo ya 205 ku bijyanye rero no kurwanya ububasha bw'amategeko. Iki gihano cyangwa se icyo cyaha gihamijwe n'amategeko cyangwa se gihamijwe n'urukiko, baguha igihano cy'imyaka igera kuri 5 ariko kitarenze imyaka 7, si imyaka 15. Hanyuma rero ku ngingo ya 281 ihana rero umuntu wese wiyitiriza icyo adashinzwe, mu gihe rero yahamijwe n'icyaha n'urukiko ahanishwa igifungo kitarenze amezi 6. No kuvuga ngo rero fata imyaka 15 wongera amezi 6, wongereho rero n'ikindi cyaha cyo gusebya Leta y'u Rwanda cyangwa se igihugu cyawe mu mahanga. No kuvuga ko rero iki cyaha cyo gusebya igihugu cyawe bihagianisha igifungo cy'imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 10 mu gihe cy'amahoro. Mu gihe cy'intambara rero ushobora no gufungwa burundu. Hanyuma rero ese ibingibi rero bigaragaye ko bwana Barafinda Fred ari umurwayi wo mu mutwe, byagenda bite? Igihe rero byakwemezwa n'abaganga bikagaragara ko Secikubo Barafinda Fred ari umurwayi wo mu mutwe, igitabo cy'amategeko hana y'u Rwanda ku bijyanye n'uburyozwa cyaha mu ngingo yacu ya 185 iteganya impamvu hatuma rero hatabaho uburyozwa cyaha. Iyo ngingo ya 185 agace ka 2 kagira kati ushinjwa mu gihe yari afite rero cyangwa se yaba afite uburwayi bwo mu mutwe mu gihe rero yakoraga icyaha, bivuze ko rero igihe iperereza ryakorwa rikerekana ko ari umurwayi ataryozwa, ruriya rero ruhurirane rw'ibyaha twavuze haruguru ku bijyanye n'ibyo Secikubo Fred Barafinda bashobora rero kuba bamuryozwa ku bijyanye n'amagambo yagiye atangaza agiye atandukanye. N'umugabo rero abenshi mu bakurikirana ibyo atangaza hari ababifata nka komedi, hari abandi rero babifata mu bundi buryo bugiye butandukanye. Gusa rero n'umugabo nawe uvuga byinshi bitandukanye, ariko nanone hari ibyo ajya avuga rimwe na rimwe ugasanga ararengereye, kubera ko burya umuntu ni umuntu kandi buriya ururimi ni ikintu kibi cyane. Umuntu ashobora kuvuga ikintu kubera ko kimucitse, cyangwa se ashobora kuvuga ikintu nanone kubera ko ashoboka ko afite ako kantu ko ikibazo cyo mu mutwe nk'uko twakomeje kugenda tubirebera hasi. Ariko ikindi kandi nanone umuntu ashobora kuvuga ikintu akigambiriye muri we no ku mutima we agifite. Ibingibi rero bishobora guhurizwa hamwe, niho rero usanga amategeko cyangwa se ibihano bishobora kugera ku muntu mu gihe iki kintu yaba agihamijwe ko ashobora kuba yaragikoze abigambiriye cyangwa se abishaka. Mu gihe rero Secikubo Fred Barafinda ibi byaha byose bamukurikiranyeho batangaza ko rero ari ibintu by'ukuri, ikindi kandi bagasuzuma bagasanga nta burwayi bwo mu mutwe afite, ashobora kuba yahura rero n'ibihano bitamworoheye ku bijyanye n'amagambo yose yagiye atangaza. Ngira ngo rero n'umugabo ukunda kuganira n'itangazamakuru cyane, n'umugabo kandi ubona ko ari umugabo ufite ubwenge bwinshi cyane cyane. Rero bamwe mu bakunda gukurikirana ibiganiro bye ndetse rero na byinshi mu byo agenda atangaza, abenshi rero babona ko ari umuntu w'umunyabwenge. Ariko kindi kandi nanone kuba umunyabwenge ntabwo bihagije gusa. Kuba umunyabwenge rero nuko ubwenge bwawe cyangwa se ibyo uzi ku bijyanye n'ubwenge bwawe
biba byiza iyo ubikoresheje mu gihe wakabikoresheje. Kuba umunyabwenge ntabwo bivuze ko umuntu rero yifata akavuga ibintu byose abonye akabivuga cyangwa se akaba yanabivugira atagomba kubivugira. Kuba umunyabwenge bivuze ko ibyo uzi iyo ari byiza ugomba kubizangiza abandi, ndetse rero cyangwa se byaba ari na byiza kuri wowe bikaba byakubyarira umusaruro. Ubwenge rero nicyo bubereyeho kugira ngo butunge nyirabwo, ariko ubwenge ntabwo bubereyeho kugira ngo bushuke nyirabwo, abukoreshe rero mu bidakorwa cyangwa se abukoreshe mu kuba yakwangiza nkana amategeko aba yarashyizwe. Ibyo ngibyo rero nibyo twagendaga tugarukaho kuri search kubo Fred Barafinda. Hanyuma rero reka twitege byinshi bitandukanye. Nyuma rero yaho RIB imuhamagaje akaba agomba kwitaba ku munsi wo kuwa mbere agasobanura byinshi bitandukanye mu magambo yanditse mu ibaruwa yari yahawe na RIB ku munsi rero ndetse no ku itariki ya 5 Gashyantare 2020. Ubwo ni ku munsi wo kuwa gatatu, akaba ari ku munsi wo kuwa gatatu, akaba aribwo rero yari yagejejweho ibijyanye n'iyo baruwa. Ndabashimiye, mugire umunsi mwiza, munagiriye byiza. Inkuru zacu nakagaruka mukomeze mukore kuri subscribe ndetse munanyeganyeza akasugera. Bye bye kuri mwese, mugire ibihe byiza aho muherereye.